ji bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja bi bernama nan û dan em carekî dî bûwere ne. Em digerin, em li dû xwarinên xweş digerin. Em dixwazin hem bibînin hem bînin ser ekranên we. Ev car em li herêma Xerzan e, em li Hezoya Êlihê Batmanê ne û em hatine gundekî ku wê gavekî dî be sürprîz jî belkî hem ji bo min hem ji bo we em hatine gundê me. Bi rastî jî ez gelek kêfxweşim ji ber ku ev demekî dirêj e em bernama çêdikin, xwarina çêdikin û her wiha em dixwazin xwarinên xweş çêkin. Dayika min jî xwarinên xweş çêdike ji ber wê sedemê me gelek cara hevala nas û dosta digota min xwest ev car em bêne gundê me li vê derê em xwarinekî xweş navdar bînne ser ekranên we belkî cara yekemûn bibînin. Niha ev der gundê nû e li girêdayê Hezo ye li ser gundê girêdayê Hezo li ser Batmanê li ser Êlihê ye. Em ê jî bernama xwe îro li vê derê çêkin û her wiha hem behsa vê herêmê bikin hem behsa xwarinê wê bikin û behsa dîroka xwarina bikin. Em ê niha gavekî dî xwe berdine nava gund û bernama me dest pê dike. لكي خذي لزي لزداباي أيلا من لكي كارو ماري حسين حزب السنة لمنو حوالي جوني دخاطي جمجر جمورانا ودجتا وشيني دخاطي طابق رشيح البرانا أيلا كوركي سيدنا قال كاتي كيتي كيركالي تمالي للمالو أيلا حتى وارو وكوزي ملواري بحاري تتينك أبرو بيدا محلي لباكي قاري للسلوار وكوزي تفستاني أيلا بلاجي خيرك خذي رزعبزالي خذي باطيكي باطيكي فوري وأيلا مش بحالتنا طاجي تولي محمد بكي خباطة حوقا كبر زماني أيلا منو السلام عليكم. رابع تخبر شوري چاوه باش بله وای ام هاتن لگندی me li dayika me bûne mêvan birastî jî rojekî taybet ji bo me ji ber ku yanî gelek cara hevala jî behs dikirin me bixwe jî ew dikir me digo kam çawa çêkin çawa bikin ji hin xwarin hene ku milciyekî dî nebîstî lê berê zarokîtiya xwe de me dixwarin ji ber wî yekî me got başqa çara me tune em ê herin li dayika Bedrû Cemal bibine mêvan. Merheba iştere. Sersera, salan. Sersera, ser çav honatin. Sağ bî, spas dikim. Çay dayı. Başın eman sağ başın. Em ew qas digerin viyalî em çûn me got li ber pozê me yê em çira jî le bine mêvan em hatin. Îro jî em mêvanê tune. Sersera, ser çava. Wek bernama nan û dan. Rewşa we çawa ye û halê we çawa ye? Valla başa, sağ bir idareye başa ama ezne iyi avliyim, ezne başım. Erê wa çavê te jî girêdayê. Çavê jî girêdayê, ezne iyi avliyim. Hinekî çapê ketiye, saxiya dike. Ezne ketime. Niha dema miro behsa wa herêma dike. Berê mesela em diçûn di geriyana jî, li ciya jî zehfek cara behsa xwarinê te dikirin. Digotin dest xwarinên wî xweşin, xweş çê dike. Bi taybet hin xwarinên cuda hene ku yani hem her derî tune ye hem jî mirov zû bi zû peyda nake. Îca ev xweşiya çêkirina xwarinê ji ku derê tê? Valla xweşiya wî divê min ser bisekine. û li berî bide heta xwarina mirov xweş derkeve. Belê rast. Heta xweş derkeve. İca îro jî xwarinekî balkêş yekî ku cuda ye hem kevnar e hem jî zamanê berê dihat çêkirin lê berê van salê dawî zêde min nedîtiye min bixwe jî zarokîtiya xwe de me zehf xwariye lê berê zû de te jî çê nekiriye ew xwarin çi ye tê çi ji me re çêkîro? Valla merge ye. Merge. Merge ye. Xwarina ku derê ye? Xwarin erê me jî çê dikira ama xwarin kum Sûrî mabûn. Belê.
يعني عرب زعف جيت كرانا خوانا عرب هاي نا زعف فالنافي جيت يجي بصوك خوانا مرقة قوتن بله مثلا بكل ما جيجي تبيجي ترشكا بيفازا ها ترشكا بيفازا ترشكا بيفازا ریش خو خوارنه کی کوج گوشت و پیوازه چی خوارنه کی گوشته لیبلی چکرناوی و تشبیه چکرناوی. خوارناوی فلان جدایه ته گوشتو دما زاروکیه بوله بله تبیرم مزعم بیجی جيت كرا فاصلة ايدي اشي ناو قاسم كسب خبرها مش هناك زیده كسب الخبرها مش هناك اره اري قالك خوارنجي انا ويدون من مثلا جارنا ازلتاد بما ميفان من زوده نديتي اري بخوتي جيبهم بلكي كيف ما نجير هنا كاتش معنا اخون يعني يدي مش درجة برضاي اري والله هون دمكي دريج أما- دمكي دريج والسوري جمانه من السوري دروجافا معنا. مانه حتى صالي از بهم 65 فلان جون نوادرابون اري هم چاندا ویدری یه خوارنی و هم چاندا ور هف به هفره از بهم تشتکی جدا یعنی خوارنین چشیدی خوارنی و زیده بونه نه تشتي خواني مال زيد ايدي ويدري زيد ايدي زيد ابو يعني مثلا و چی چیت کرن وکی دی خودي وكي ديما تشيت كرما قلت لك ما تشيت كراو کتل کی تجی نافدار ايه قلت لك مش يعني ما يشورن اري وما او زمانه کی ویجی مزوده نخواریه اري کتل کی گوشته قلت لك قوشتي ما تشيت كرا او تشتکی جدا وای- باش نه کتل کی هر جانه جونيا ما تشيك هيش بابتك وتشكر يا جمره هيش هي ها و تنك کاری بحثایب کی مثلا او کتل کو چا چیت کرن قوشتي تایبتی یا چی بو جونيا دم تكتن جوني كي صاب شوكا ولا ديكاش هي تكتن كو قوشتي مع حلبو تنجمي هوركي ويجي النابي بدن يا صبار يعني هورك ها نها هم ناواوی گوشته هم قالکی ویجی گوشته ايه انا نه افكاوي ايري تشيت به ها فكا ايدي اف yani قالکیوی اکو أو تیوه کرن قالكيوي، او جی أو- گوشته yani هفیلی تدي هوركي خو دناباوي او كده دي ساب كتي بله كوچه بو او ايدي تيفكي نافكاوي جو كعادتي نافكا کاب سکنه قلت کاب سکنه زیده بحثی نکه بلا تماشوانی مره جی ببه مراق ام سوزاوی جی بستینن نها ام نوا زوستانی دنه بلکی بسا ام هاتن وی جاری ام خوارنه کی چیکن بله اف خوارنه کی تایبته دمه کی دریجی جره لازمه دمه کی دریجی جره دوی. بین فرا مراد وی چیکن اصلا بین بین فرا و دمه کی خوش والله. دم رو چیکن نخوی سوزی بدمه کو دروجن پیش ده خدي بهاری حاولي حالی خدي عسكر روزك دمه کی ام یا چیکن ام تشيكن جبركم من بوی تشبیه تبی رامجی گوشت ناف بهورکی د جونی د هاتا کتان دمکی دریش او اري گوشت وخواريتين بلكي نايبيرا وخواريا نه تبی رام چا تماویش ايوه خواريا عجب يعني. خوش بو يعني هم ناواوی گوشت بو هم او قالکی گوشت من جی کی دی زیاده من ندیتی بلکه هناك دبری دی چه بلكي انك ديجي تشي اما زيادة على قدر اینا خو اموی سوز اشته بگیرم کو دم پیشیا ما د چند مه کی دی بلکه چه اي خدي حسبك ان شاء الله حتى دمك يم فالا بون ام جارك فالا ديل بون، تبني ميوان تجمل قلت لك گوشتيش ايه بيتشيك بيشي ده تلفوني من فكين تمام دبي قوشتك دلال محاصر فكين تمام انا ما بيشي قوشتي ده دبي دلال ده تمام دوي زماني ده ويجي اخي بابي تساغبو قوشتك دلال تاني جبو بي راتي ده تنبه دي كتا اي باش ام يا اما أري، ريسوجي تمام. جرت بلكي ونجي مراق بكن اما حتى دلكي كم ما فر ببين ام جارك دي خدي داي كم عسكر. بنا ميوان ام وي خواني ان جي شاء الله تشيكن خدي حسبك لي خوارنا كو يرو ام تشيدكن جي مرججي خوارنك تايبته كفناره شكن يفتو مثلا زاني والله الزوفير هذا وقتكم هذا انا حتى بكم سنه يعني بيرا تناي هبو هبو والله الزوفير ابي تشكيين بوي واخوارنا والله مش دي اخو كي خوين وانا يعني ما هبو دو ناسكر أري. بتماشواني تمام. مرة أري. جنها نها ايدي من دربازي هندر ببن هوا ما تخواست ام للدرفة في أري. خوارني تشيكن اللي بالي اللي كنت هم هوا صارة إيدي زمستانة بقى. همجي باهية ايدي جبرية كامل هندر ايه تشيكن عم تجي دي بمنابه بلي. ايدي دسي
زارو كما دنا ايوا باشه زارو که تهینی آجی کریه زانن اوجي زانن تمام خوشکامه مزن نوهات ایروی آلیکاری ما به نهال هندرم باز بونه می ببینم دسته وانده یه بله دي سهنك تش كجوار دبيش يعني إلى إيدي برضاي دسته وان ای باشه إيدي جبو مازوانیات ام سپاس کن جنها و امیش خو پشتی ما خوانا خو چیکر هم چیکرنا خوانی ده هم سر صفره مجال کدی هم دو ببینن هم صحبت خو بردام بکن تماشاوانین هیجا برنامه یک تایبت خوارنک تایبت هم چید کن خوارنامه ایرو مرگه که دورن اونجی ببینن مرگه چواتی چیکرن هم دست بید کن بله تماشاوان هیجا وایه ایدی ام هاتون کم خوانا خوا چیکن گوادی معانی سر اکرانین و کارم بیجین منو دیا خوا ما هف ناس کر ما به تماشاوان دا ناس کرن لیولی نهای دی دما چیکرنا خوارنیه دست پیکرنا خوارنیه ناس کرنا خوارنیه دوی بشی دجی و خوشکا نوهات جمره ببا آلی کار خوشکا می مزنه gelek jime li berdestî mezin bûne zamanê xwede wek diyame bû ew jî alîkariya dê gelek kiriye niha jî tiştê ku ji diya xwe hîn biye wê ji nîşanê me jî bide îdî dest pê bikin merheba ji te re مرحبا سراسر çava hatine îro bûne mêvanê me em xêratine we teva dixwazin Sabî spas dikim niha gavadî biyadêrê me xeber da me got em ê merge çêkin hinekî bi rastî jî ji bo min jî xwarinek taybet e zamanê wextê ez biçûk bûm min zêde pîvaz nedixwar îca wextê merge çê dikirin me xwe aciz kir lê min goştî dixwar لبلي دما از دنها دفكرم يعني دبا روزارو كتي هن خوارنا نخوال لبلي نهاز دفكرم چا ما يخوارني نت خوارا جبروي وك كلك بود ليم دم قام وي خوارني دوام تشيكن ام ايروجي قسمتي ما لفره ام سپاستكن جبو تجيبي علي كار جبو تشيكرنا وي خوارني هنا كان بحثا وي مرجي بكن ج يعني كنجي ببي خوارني زاني وهناك من بحث تايبتي بكن تشواهين بوي تدامني تشيدكي تشيناكي هناك بحث واب كجمره بلي والله في خوارنا هاني شبتشوكاي بهيج مالا مهيج السوري بو ديام وانا تشيت كرانا بلكي بيفازا نتخوارا اما ما تخوارا جوي شاخي بجي ام تشيتكن حتى ني فيجاجي يعني فان صالي باشي جي ام تشيتكي بريا حفتيه كي جي دي سام تشيكر يا زارو التف دخوش بون زكامي بون قلت والله اوك خوارنا بيفازي زكامي رجلك ها باشا تايبتيه كي وي دي قوت يعني اف خوارنج نخوشينا راه نخوشينا راه يك بيك خوارنا زكامي هلا يك بيك روديكا باقشتكي روديكا باشتكي التهابي يك بيك از دائما تشيتكم زفستانا ازح تشيتكم ما حفتي هذه شيء متشكر بو دم زوفه من اخاريه براستي از بيجم يعني من قوادي جدي خارجي جو اوي اوجي من دما وقتهم جارجانا يعني بلكي هم كم جارتين بالي اما وقتهم تنج نوجي تشينا که سالايه بلكي 20 سال 30 سال زياده جي هي من ديتي اما دمكي تو هيجي بردوام دكي في خوارني تشيكرناوي بلي از بردوام تكم حبك دو زارو كما هكا بيفازي وي نقنجي وكي كوتا غوت
آوا و گوشتی گوشتی بر پیواز زحف خوشه آره، طعما راسته. ویجی خوشه گوشتی ویجی تخون و آودونا ویجی تخون برکی پیوازی برکی نخون اما بگیشتی هم تخون یعنی باشه. خوارنا دی خوارنا هانی خوارن او تشتی کت کهون ناوی ما تماشاوانی مجید بینن ما هنک معزمه دانین برخوا اما تشتی وی سرکه گوشت و پیوازه نه بله گوشت و پیوازه بله بیبر بله. پول بیبر حشکریه yani ama isote pule و ava bacana ya بچه جی آوا بجانم رو دیخه کفچی ava bacana ya liver isota raş heye ای رشه و ev ver خوی heye ev خوی heye هیه. و مرو جوی پیوازه خوارنی را گوادی دایج باس کر مرو کاره بیچه ترشکا پیواز ترشکا پیوازه نه شوربا پیوازه ترشکا پیوازه ama navi asli mergeye مرگه Em ejî ناوی savêj. مرگه Tamam. Baş niha di çêkirina usula çêkirina wî de tiştekî girîng kişî heye ew jî nanê sêlê ye newsa بله ew ji ber çi او نانه سیلی جی لوی یعنی وی چاخی نانه خو نانه سیلی چیت کرانا و داتانیان بنی لگنی و دو نانا داتانیان بنی لگنی نانه جی هورت کرانا و داتانیان سری ha و وی جی xwarina مرگا خو xwe jî بجارکی berdine navê, ne mi? بردان سری rast e و ایدی bû Bû awetê awê xwarana xwarana. usulayî ew e usulayî em ê jî ew e. rosa çêkin والله ما إيرو ساعتين اه. لبام ناني تنوري herhalde خوشتر منان ورد كراي منان usula çab em ê wisa çêkin nanê sêlê ve nanê usulavî nanê sêlê sêlê îro ye. menek zehmetî bidnete menek te teabînin tu jî qusura me nenêre ji ber ku meşxwe va arvan jî daniye berxwe em ê hevîr jî bikin Em ê hevîr jî bikin. em ê nanê sêlê jî çêkin newsa aslında me nanê sêlê jî dixwast em çêkin. dixwast em vî xwarinê li من derve در çêkin بسر آگری ما چیکره پا مخابن بایا Baya, سرمایه sare. امی ایرو الهندرو Ew چیک derfeta me çêne bû bi rastî jî me dixwast em li derve çêkin hem nanê xwe yê ser sêlê û hem jî xwarina xwe jî ser tifkê ser kuçikê me çêkire baş bû lê belê şertên hewayê misade nekir ji bo me em ê îro derfetê me çine em ê biya wê çêkin û jî li me temaşe bikin destpêkê em ê çi bikin امی دست پیکیده امی عولی گوشتی خو امی بشون و امی دین سر آگری tamam دبا مثلا گوشتیم رو نکی پیر به یان او به زو نپجی goştê me taze xuya dike goştê گوشتیم berxwe ye کو تازه به امی پیوازه خوشی امی قشیرن امی هورکن tamam و em ê پیره Piştî ku evenekî pijiya me tevlî hev bike newsa بله Tamam. هنکی پجیا امی ویجی تکلی بکن û paşî van û tiştên paşî- ava bacanayê û îsota سالچا falan خویا ne em ê wana tevlî bikin بیبره خویا خو می بخنیده و می ویدیو قید پیپژه قید بکن ناو ویدیو هرده. وی پیپژه اما گوشته مرگی اصولاوی او دوی دلار پیپژه newsa زعف باش بيجان دي بيجي، دقل كو ku rehet bê xwarin بلا بام رو نگجگجي tamam دوی دلار پیپژه ê baş e em ê jî اصولاوی او em ê baş bipijînin ji bo ku xwarinekî xweş derkeve lê me got em ê nanê sêlê çêkin divê tu hevîrê xwe jî امی bikîne. بگه هویری خوب کن em ê ewil hevîrê xwe bikin Em ê ewlî heta ku hevîrê xwe tirş bikin. bibe piçkekî tirş bibe em ê goştê xwe dînin serî راست tamam nexwe em wisa bikin em li hev bikin ez ê jî alîkariya te bikim تو شي علي كاريام Jînekî بيفازا xwarina fêm dikim tamam. Dema te hevîrê xwe kir ez ê jî توش pîvazê عول xwe بتشوارني فهمتك Belê. Ez ê jî pîvaza bqeşêrim û em ê paşî ince xwarinê xwe deyîne serî. تمام Baş e? Tamam temaşevanên hêja bi rastî jî wekî me anî ziman hem xwarinekî taybet çêdikin hem jî ji bo min rojekî taybet e li mala diya xwe em xwarinekî kevnar çêdikin ez ê niha ez ê jî alîkarî bidim em ê pîvaza bqeşêrin û paşê me yek bi yek em ê bînin ser ekrana ka em çi dikin em hêvîdarin hûn jî vê xwarinê hem nas bikin hem bibînin hem jî bikarbin li mala xwe çêkin ji bo wî awê jî em dixwazin hûn li me temaşe bikin.
از باور میگم بر داویه و هاتن همیرت بله تمامه هەویرێ من تەمام بوو ها ئێدێزێ داویل ملێ ئانی توا ایمجی ئیدێ بێلن دەین لەبەر سۆبێ بێگە 15 دقیقه ترش ببێ نه بله ای تمام ایمجی باور که پیوازیم قدیان اویا قدرک پیواز ما قشارت مثلا سولاوی چیه چقا پیواز گرک که بگی والسولاوي كيلوكي گوشت ده بيفاس دورا کیلو یکی گوشت پیواز که كيلو كيجي بيفاس بتكفيده yani mesela 2 kilo goşt ve 2 kilo pivaz. 2 كيلو بيفاس بله برو ام ویاجی بیشین بو تماشاوانی ما نبیشین کا امی چقا بیخنه چا چیکن جبولی شاش نبن کیلو یکی گوشت کیلو یک پیواز یعنی 2 کیلو گوشت کیلو و نیف 2 کیلو پیواز 2 كيلو گوشت به 2 كيلو بيفاس انجا واه tamam em vیاجی بزنبن او جی باش بو كيلو سانكيلا تشينا شو شرح بيفاس اری راسته نها ام گوشت خوجا انا بيجا خدينا بيدري بشتا صوبي tamam ya dine ور بلا ترش ببي نها ایدی ام ما هویر خوکر ما پیوازی خو قشارتنه دورا پجاندنا گوشتیه گوشت بری پیوازی دوهنه کی بپجش بو اما بيجا گوشتي خو اما بشون اما بيخنا خوشخانه خدا ما دين السر اجري tamam hatta uç حتى ني بيفازي خو هور بكن از پیوازی خو بشو مهور کم بله حتى ني بساوي هبيره ما جيت هویر ما ترش بیده می دست چکرنا نانی سیلیب کم بله tamam ما گوشت خوددانی سر ما پیواز خواهور کر هویر مجی دوی نافبری دهنک ترش بویه نوا بله هبيره ما ترشه ایجا نهامه چی بکن اما بيجا دي ما جريكي خدينا قرمكو گرکی هویر خود چیکی و ما سلا خوددانیه برخواه حتى سلام الصور ببي امي ناني خو فكن وامي بابجنا سر سيلي تمام حتى ناني ما تشيبي گوشت مجی بشه گوشت مجي بشي ای باشه تمام بون بله دوی ابجی هنه کی بین خواه دان حتى نيكو اوكي ما قرب ببي وبينا خوفت ای تمام نخواه اما به پیخستنا و سیلا خواه و هر وها بچه کرنا نانی خواه می بردان حتى ني ام فكن
ناني ما يدي قدية تمام وقت جهات يدي كم رابن خوانا خب تمام بکن تمام بكن تمام باشه این خواهد تمام من بینانی جیش سر راکن نانی ما ایدی چکرنا نان سیلی تمامه دور هات که ایدی ام گوشت خواه ما پجاند و پیوازی خواه بین هف ایدی مرگا خواه ام چکن و به هیدی جی بر بداویه بورن ام بردام دکن هایدی ام دست به چکرنا خانه خود چکرنا خانه خود مرگای کن تمام ام قشخانه خوداتی نسر مرونه خو خستناوی نه هایدی یک بیک ام معزمه خو بخنی که هم ام سوسا خو چکن دست پیکیده لکی آبا باجارت کبیه چیکی آبا باجانه همه بخنی تمام اف خارن ما گوت ام نکارم بلکی در و چکن نبله مثل دیسا سر آگری دارال سر صوبه چکن او جی شانسه که جبومه و براستی جی خوارنه کی هم دیروکیه هم کوناره هم جی طعم خوشه ام صاحبی دیکن کام بنینم یتشتک چوادر که Vazan ziyade sort kel ser agiram. Na mro sornak. Ama çiki agir dibine paşi. Ama hem du jara se jara hep bidin. Ama haneki agir dibine hep kebe ev sal çapava. Uyde me goşti xo bega bart nasser. Tamam. Çünkü agir maji nazaf. Okey. Normal. Başı. Naha ma خوی و ایسوتا سور و یا رشمه آوی تناوی قبل رونه نه هم هنه کیف سور کر ایدیم گوشت خبر ایدیم گوشتی خبین برنه برنامه هیدی چید به لی دویم رو هنه کی emek بدد برده اما افجی گوشتی میه من هنه کی پیجاند بو و این ها جاب او پیوازید نخواهد پیجی نه بله از واک می؟ والا که تو تمام بردهی و هر وها آوایجی هبو نه؟ اینجا آوا می گوشتی جی هیا میشی بین بردنه ما آو گوشت شب و قطعان دبو ما گو خنم که هستی وی هری بنی ما گو تمام ندبری خنم از بیم دویم ام هنک آب جلی زیده بکن نسا؟ لگوری پیجاند نوی یعنی دوی نها آوا دونهش خو آوا دونه بده لی دوی کو آوایی که بیم هنک آب جلی زیده جبوی پیجاند اوگه هوا قیده هوا قیده آواوی هنک جبوی پیجاند نه هنک دی کو نیف ساعت امی پیجن نيف ساعات مينا بس نيف ساعات امسر اقري نيف ساعات 10 دقيقة نوصل جبو ناف هذا باش دلال دبي بيت بحتن ناف ودودة تمام جبوي اوي من هنا كدي ابا كلام دي لي زيد بك جبوي دبي هنا ابجي لي زيد بك تمام نها ميديم تشكرناوي ام بيجن بر بداويه و هات هما بيجه خوارنا ما دبجه نيف ساعات 10 دقيقة كل سر اقرب مينا پاش ایشالا امی جا
çawa tê amade kirin û çawa tê xwarin em wî jî bibînin em berdewam dikin. Belê temaşevanên hêja îdî em ber bi dawiya bernama xwe ve hatin. Me gelek tişta kir îro xwarina merge me ji bo we çêkir her wiha hem goşt û pîvazê xwe me çêkir hem jî nan me bere çêkir û niha em ser sifrê dibînin xwişka Nuhaç mere savar jî çêkiriye û her wiha salate jî me daniye ber xwe mastê me jî heye. Dayê îdî em dawiyê ve hatin. Vaye em gîştine miraz û meqsedê xwe. ساعت بخوان Kat niha ev xwarin me çêkir. Erê me bi hev re çêkir lê belê li gorî gotina te me çêkir. اره Yani bi perspektîfa te me çêkir. Ez bim wê xweş çîbû be ne? گرک خوش به واه. اولا گرک خوش به Ê baş e. اره خورنامه یعنی بریه Hı hı. گرک خوش به Hêj temam nebûye. Li vir divê em çi bikin haydi. دفر نچکرونه نه Na- نانه خوا Eh, اونه بخنه بنه لگنه Tamam. اونه مرگا خوا بردنه سری Tamam. ای û em ê piştre bixwin. و پشت رای دی اونه بنانه خوشی پیره بود ساعت بیشواره Tamam. Êdî baş em spas dikin ji bo te me qebûl Ser kirî çava. em bûne mêvan li te. سر سرا Di- خورنامه کم نهف انا فاصلم زعب شي ناكن Tamam. Êdî baş em spas dikin carekî ji bo te. سر سرا سر çava Allah kat tu bêje îca. خواردنا ما حاضرة أم فيجا يدي من أنا خو مدينة نوالا جنا خو Tamam. Yani hêj çêkirina wî aslında ne qediyaye. نا هيج نقد يا كما بردا سري يدي مدا كما دا صفانة كر يدي قدي Tamam. يدي تقدر Kat nîşanê me bide em ê çi أم bikin. فيجا ما في ناني خو Ew مدينة nanê me pijand bû em datîne binî. إيه Tamam. Ev ya em di navê de bicî dikin. أم يكشي أم وهور كنا نافي Yek jî em hûr dikine navê he. Eh. Tamam. Ya jî ka qetek bidem jî ez jî hûr dikim. Ev ya çawa em hûr أم dikin. فاري فاري كو ورب كالبي Tamam. أم ناني ماشي قديا Bes ev xas. بس إيه Tamam. بس Önce idem ev ya valakin ne? بري Kanî em ya nîzîkê berî bikin. Ev ez bim merga me xweş çêbiye ne wisa? جركي دي خوش Xweş شي xuya بودي dike. Em aha bi kepça valakin navê dibe. إيه والله Tamam. Goştê me û pîvazê me nav hevde baş pijiyaye. Goştê xwe. Ev bikin paşa me tevî berin navê ne? يدي كو يرو في مرجي خوار حتى ما هيك يدي كسك جوا نخوش ناكبي ونز زكا ما يناكبي İnşallah inşallah. Ve divê em wiyekî jî zanibin ji feyda wî qederekî ji tenduristiyê re jî heye. Ev ya hem nanê me xiste navê jî nerm dike. بله Ama bêje tamam hele ava me li vê dirê maye em viya hinekî paş ve bidin. Dêne vê dirê dixwazî. Em ê paşî wextê ku me xiste tebaxê xwe em ê ew bikin. Tamam. Niha dixwazî eş te re jî bêxmê.
گو بری بلا پا ده هتا خو دستا ده هتا هاوي ملي خو هوا هلدانا وقلت اوه والله مرقيه ها ويدي بلا با بيتشانا و yani vaki vega kefçiya و çatala و نه ما siniya me bile da tap karani zede le em dîsa jî bi kar bînin ji ber ew tama beriye erê ew tama طعمها ve salaya min nexwariye ew ha rast e wallahî xweş çêwiye تمام بريدة rastî jî zav xweş çêwiye ev jî savara xerza wek tê zanîn navdar e berî demekî me çend cara me savar çêkiriye herî dawî me savar û elok bi hev re çêkiribû bi rastî jî pir xweş çêkiribûn li herêma Raşkota lê em dikarin bêjin li herêma xerza tevahî savar xweş tê çêkirin em li tama wî jî binêrin ev savar زبرة خرزية ew savara xerza ye savara vê herêmê ye û tama wî jî pir xweş e destê we sax be عافية سباس بيجورا دين. ساعات rastî jî me îro zehmetî da we var serê spê me dest pê kiriye va êdî me ام قالك كيف خوش بون ما بهافو دورا ما خوارنك يشكر ما بهافو دورا خوار شما من زحمتي بن شو هالروج خوارن شفتك tamam baş e temaşevanên hêja em li herêma xerza li hezo li batmanê em li gundê nû bûn wek me destpêkê de jî anî ziman em ez hatim mala diya xwe û her wiha me got xwarinekî ku berê me xwaribû lêbelê bi salayê me nedîtibû me wî xwarinî çêkir ew jî merge bû û bi rastî jî ez gelek kêfxweş bûm ez hêvîdarim di we jî demekî xweş me re derbas kiribe bi rastî jî em birçî bûne êdî dema xwarinê ye gotinekî wê dawî hebe em we jî bigirin em ê xatirê xwe bixwazin والله سر سراسر شعبا ونهار Sağ ol. ام كيف خوش بون في قايل بن قايل em qayîlin em xwarina me jî gelek xweş xuya dike bi rastî jî û em spas dikin carekî dî ji bo we belê îdî em hatine dawiya bernama xwe nan û dan gera xwe berdewam dike di rojên pêş de jî dîsa û her wiha ez ji bîr nekim destpêka bernamê de me soza kutilkê goştê me girtibû em ê îşallah demê pêş de em ê wî jî ji we re çêkin em ê carekî dî bênevê derê lê belê gera xwe em berdewam dikin û xwarinên hê xweştir û hê baştir em ê bînin ser ekranên we îdî îro ji me ev qase bernama me qediya heta bernameyekî dî min nava xêr û xweşiyê de dem baş. سلام